Es Miquela, badaukagu ipuinak dena, liburutegian. Kaixo, Miquela. Nola, Lasai. Llevas un gordo y dices Zuai burua. Unai, cariño, zure txandaia izan da, hori nutxi bestei gozatzen. Sergio Otzera. Hor, leireren gana, no? Unai, cariño, utzi bestei. El chico es el padre. Está allá. Mira hasta que ahora no, mira. Una mamá. No, porque no va a ir. Es que Unai, cariño, bai, non esan du jartzeko bederatzean. Eta eske. Candela. Agur.